boleh kesini. Mas gak usah rokok-rokok menemui. Sayang, apa kowe krungu? Salam Pak Dewan goyang dong. Salam gua cari dulu. Ke atas bentar dong Pak. Ya goyang ke sini bareng-bareng ya. Nganti memutih rambutku, rapakah luntur tresnaku. Oh yeah. Buat Mbak Mina selamat sore. Nanti metu kote putih. Ayo sayang, apa kowe cerita aku berharap engkau kembali. Sayang, nanti memutih rambutku, rapakah luntur tresnaku.